Vuga moya vuga Tinti tukwesaba Uvezelwe mina Eslalweni Jesu ngcwele Eslalweni Jesu ngcwele Nilotshiwe esandleni sakhe Eslalweni Jesu ngcwele Eslalweni Jesu ngcwele Nilotshiwe esandleni sakhe Uhlele ezulwini ukungingcusela negazi elincenayo igazi lakhe lasithenga lifafaza isihlalo somsa igazi lakhe lasithenga lifafaza isihlalo somsa uyisumzwencenga othotshiwe wakhe indodana yakhe nomoya uyamuzwela uthi ngizelwe yinkosi nomoya uyamuzwela uthi ngizelwe yinkosi ahlana Amanxeba ahlatshwe Calvary ayamkhulumela athi mxolele Angafi Ophendukayo athi mxolele Angafi Ophendukayo Eslalweni Jesu ngcwele Nilotshiwe esandleni sakhe igazi lakhe lasithenga lifafaza isihlalo somsa nomoya uyamuzwela uthi ngizelwe yinkosi athi mxolele Angafi Ophendukayo athi mxolele Angafi Ophendukayo athi mxolele Angafi Ophendukayo. Salibonani izihlobo ezithandekayo lapho esikhona ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngokusinika impilo lokusinika impila kahle phakathi kwemkhuhlane esiphalela phakathi kwayo kugoqela iCovid-19. Inkonzo yethu yalolu suku iqondane labantwana bezikolo abezigaba zonke kusukela eprimary, esecondary, kuma-college, university kanye labanye abafundi. Inkonzo yalolu suku njalo iqondane lathi sonke esingabazali. Ikanti ngokufanayo inkonzo yalolu suku iqondane lababalisi bonke abezigaba zonke zemfundo okugoqela izikolo ze-primary, eze-secondary, ama-college, ama-university kanye labanye. Inkonzo efanayo igoqela lathi sonke njalo esendaweni ezehlukeneyo. Singakaze siqhubeke asikhotamiseni amakhanda sibe lo mthandazo. Baba wethu osithandayo
ohlala ezulwini. Siyabonga impilo esinike yona kunye lempila kahle. Lezi busiso eziningi esingeza ke sizibalise zonke. Siyakunxusa njalo nxa siqala le inkonzo ukuba ube khona phakathi kwethu esiqesu kaMoya weingcwele. Okuyintando yakho bese kufezeka. Ekuzeni kaJesu masinyane sonke sibe khona ekhaya singabasindisiweyo. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen. Ingoma eyandulele inkonzo le ilamazwi alandelayo. Vuka moya wami vuka, thintitha ukwesaba. Umhlatshelo obuhlungu uvezelwe mina. Esihlalweni uJesu ungimele. Esihlalweni uJesu ungimele. Ngilotshiwe esandleni sakhe. Isandla sesibili, uhlele ezulwini ukungincengela. Ngothando luhlengayo, legazi elincengayo. Igazi lakhe lasithenga, igazi lakhe lasithenga, lifafaza isihlalo somsa. Istanza sesithathu, uYesu uyamuzwa encenga ogcotshiweyo wakhe. Angefulathele indodana yakhe. Lo moya uyamzwela, lo moya uyamzwela. Uthi ngizelwe inkosi. Isitanda sesine singesokugcina. Mahlanu Amanxeba ahlatshwe eCalvary. Ahlale ekhuleka ayangikhulumela. Athi Mxolele, Mxolele. Athi Mxolele, Mxolele. Angafi Ophendukayo. Isihloko salinkonzo sithi sona Amanxeba athi Mxolele, angafi aphendukayo. Athethwe engomeni esanda ukuhlatshelwa. Indinyane esithungamelayo ngamaHubo 127 ivesi ngu-1. Uba inkosi ingayakhi indlu, basebenzela ize abayakhayo. Uba inkosi ingawulondolozi umuzi, kuyize ukulinda komlindi. Ngafunda enye indaba eyomunye ujaha owatholakala efile elele embhedeni eweteleni. Ujaha lo wayezibulele ezidubule ngombhobho. Engakazibulali wabhala incwadi ayichiya eceleni kwakhe. Encwadi le wayebhale wathi, ngichiyela umphakathi isibonelo esibi. Ngichiyela abangane bami okungikhumbula ngempilo ephilwe kubi. Ngichiyela ubaba lo mama usizi olukhulu ekuluphaleni kwabo. Ngichiyela umkami inhliziyo edabukileyo. Ngichiyela abantu abami ibizo lesidakwa lomuntu ozibuleleyo. Ngichiyela uNkulunkulu umphefumulo olahlekileyo, njalo ohlanekele umsa wakhe. Kuzaga ngu-22 verse ngu-26, iBhayibhili ithi, khulisa umntwana ukuba ahambe ngendlela elungileyo. Lapho esekhulile kayikuphambuka kuyo. Kusobala ukuthi ujaha lo owazidubulayo kukhona okwakungaphelelanga ekukhuleni kwakhe. Kazange azwisise ngendaba zakomoya. Kazange azwisise ukuthi uNkulunkulu wayemthanda okungela kulinganiswa. Kazange azwisise njalo ukuthi kungakhathalekile ukuthi wayephakathi kohlupho olunganani laluza kwedlula. Kakuzwisisanga futhi ukuthi izono ezivunyiweyo uNkulunkulu uthembekile njalo ulungile ukuzithethelela zonke. Ujaha lo kazange azwisise njalo ukuthi lanxa ephakathi kokudanga lokunganani
uNkulunkulu wayengasoza ke amchiye. Kakuzwisisanga ujaha lo ukuthi ngemva kokufa kuza ukuvuka. Okunye angakuzwisisanga ujaha lo yikuthi ngolunye usuku uza kuma phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu esokwahlulela. Kusobala ukuthi lanxa wayefundile ngokwesikolo kodwa kukhona ayengakufundanga okuqondana lempilo. KuLuka isahluko ngu-15 kulomfanekiso owakhulunywa nguJesu, umfanekiso oqondana lababalisi abafundisa izigaba zonke zabantwana njengoba sizibalisile. Kule mfanekiso emithathu yokuLuka isahluko ngu-15 kulomfanekiso wemvu elahlekileyo, kulemfanekiso wemali elahlekileyo, kulomfanekiso wendodana elahlekileyo. Imvu yayisazi ukuthi ilahlekile kodwa ingakwazi ukubuyela ekhaya. Imali yayingakwazi ukuthi ilahlekile. Indodana yayisazi ukuthi ilahlekile kodwa ikholwa ukuthi iqondile injalo ilahlekile. Umsebenzi kambalisi uyafana lomsebenzi kaJesu, okudinga lokusindisa okulahlekileyo, ngokutsho kaLuka ngu-19 ivesi ngu-10. Ababalisi ngokuqondisa abafundi babo, ngokubafundisa langokuba izibonelo ezinhle, bangaphathisa abafundi abalahlekileyo abadinga ukuthi babuyele ekhaya ukuthi babuyele. Ababalisi njalo bangasiza abantwana abalahlekileyo bengakwazi ukuthi balahlekile. Ababalisi bangasiza njalo abantwana kumbe abafundi babo abalahlekileyo kodwa bekholwa ukuthi baqondile benjalo belahlekile. Nxa imfundo ingaphelela ekusizeni umuntu okwalapha emhlabeni kuphela, abaseKorinte ngu-15 verse ngu-19 ithi siyabe siphakathi kosizi olukhulu kakhulu. Sikhumbule, nxa inkosi ingayakhi indlu, bonke abayakhayo bayakhela ize. Bazali, khumbulanini lokho. uNkulunkulu kafuni ingqondo zabantwabenu kuphela, kodwa ufuna lenhliziyo zabo. uNkulunkulu akafuni ulwazi lwabantwabenu kuphela, kodwa lobuqotho babo. uNkulunkulu akafuni ukuphumelela kwabantwabenu kuphela, kodwa lokwethembeka kwabo. uNkulunkulu akafuni ubuhle babantwabenu kuphela, kodwa ufuna lezimilo zabo. uNkulunkulu abantwabenu akabafuni okwalesi sikhathi kuphela, kodwa bafuna ingunaphakade. uNkulunkulu abantwabenu kabafuni eGehena, kodwa ubafuna ezulwini. Ngifunde enye indaba ekababa owezwa umntanakhe omncinyane ememeza esithi, "Baba, woza ungisize, uMangweye omkhulu uyangikhotha." Wasegijima ubaba esiyabona uMangweye omkhulu, wafica ihlosi likhotha umntanakhe, wathatha umbhobho walidubula leli hlathi, leli hlosi lafa. Hlobo ezithandekayo, abantwana bethu labafundi bethu baphakathi kwengozi enkulu ukwedlula ihlosi. Emhlabeni wonke jikelele banengi abakhipha izisu, abanengi babo ngabantu abatsha. Banengi njalo abangesenelisi ukuphila benganathanga utshwala, bengathathanga izidakamizwa, abanengi babo ngabantu abatsha. Banengi asebebaleka emakhaya, abahlala emigwaqweni, abanengi babo ngabantu abatsha.
Baningi abasezibhedlela ezalapha abantu abalohlupho lwengqondo njengengutsheni. Abaningi babo ngabantu abatsha. Baningi asebaphambana ingqondo ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa. Iningi labo ngabantu abatsha. Baningi abasezintolongweni bedala amacala amakhulu. Abaningi babo ngabantu abatsha. Baningi njalo abazibulalayo labazama ukuzibulala. Abaningi babo ngabantu abatsha. Kugcwaliseka amazwi kwabasefesu 2 verse 12 ukuthi kabala themba njalo kabala uNkulunkulu emhlabeni. Nxa umntwana ezalwa emhlabeni kumele afunde ubuqotho lempilo ngokugcwala kwayo. Kumele enelise ukwehlukanisa phakathi kokuhle lokubi. Enelise njalo ukukhetha okulungileyo ayekele okungalunganga. Enelise ukuziphatha kuhle, ukuzihlonipha, ukuba lesizotha loba isithunzi kanye lobuqotho. Aphinde azimisele kulokho okulungileyo. Silesibonelo esihle esikaMose. Exodus 2 verse 1-2. Kwakukhona umuntu wendlu yakoLevi. Wayathatha indodakazi yakoLevi. Owesifazana wathatha isisu wazala indodana. Esebonile ukuthi ungumntwana omuhle, wayifihla inyanga ezintathu. Ngolimi lapha iBhayibheli elabhalwa khona kuqala, ayitsho ukuthi umntwana omuhle, kodwa ithi umntwana ongasiyo umntwana kazana. Waseyifihla inyanga ezintathu. USathane wayeloyisa ukuba abhidlize abako-Israyeli ukuze acitshe ukukhonzwa kukaNkulunkulu emhlabeni. Ukuze ke akwenelise lokho, kwakumele adilize abantwana, abulale abantwana. Kuyafana lalamhlanje. USathane ufuna ukubhidliza abantu, acitshe ukukhonzwa kukaNkulunkulu. Lokho angakwenelisa kuphela ngokuthi abhidlize abantu abatsha. iBhayibheli ithi unina kaMose uJokebhedi wamfihla inyanga ezintathu endlini. Engasenelisi ukumfihla endlini, wayamfihla emfuleni. Esemfihle emfuleni, ngomusa kaNkulunkulu waba lethuba lokuthi aphinde amgcine umntanakhe okweminyaka 12. Bazali, abantu bethu ayisibo bantwana kazana. Babalisi, abafundi bethu kabayisibo abantu kazana. Phambi kukaNkulunkulu baqakathekile. uMose esebuyele esehambe wayahlala koFaro, wafunda kakhulu. Wafunda ngezingoma, wafunda ngezomlando, ihistory, wafunda inombolo, wafunda ngezokukholwa, wafunda ngokukhuluma, wafunda ezempi, wafunda ichemistry, wafunda ezokwakha, civil engineering, wasefunda njalo ngezomkhathi, iastronomy. Lokhu wayefundisela ukuthi wayelungiselelwa ukuthi abe indodana kaFaro. Wahlala khona phose kweminyaka engama-35. Kodwa esekhulile uMose wala ukuthi kuthiwe ngumntaka Faro. AmaHebheru 11 verse 24 kusiya ku-26 ayasitshela lokhu. iBhayibheli isitshela njalo kwimibhalo 12 verse 3 ukuthi uMose wayemnene ukwedlula bonke abantu. Ngenxa yokuphila kwakhe okuhle lokukhonza kwakhe okuhle, uMose lanxa wafa, uNkulunkulu wamvusa wamsa ezulwini. uJesu esentabeni wehla uMose lo-Elijah bezokhuthaza uJesu ukuthi ahambe esiphambanweni. Imfundo eqotho ifundisa umuntu ukukhetha okuhle lokwenza okulungileyo njengayo
uMose. Imfundo elungileyo ifundisa umuntu okwenza kuhle njengoJoseph. Owathi ngingenza njani ububi obungaka ngone phambi kukaNkulunkulu na. Imfundo eqotho ifundisa umuntu kuba athathe isinqumo njengoDaniel owakhetha enhlizweni yakhe ukuthi angaze azingcolisa. Imfundo eqotho yenza abantu bakhethe ukwenza okulungileyo lanxa bengaba phakathi kwengozi. NjengoEsther owathi nxa ngichabalala ngiza kuchabalala. Imfundo elungileyo yenza umuntu akhethe kuhle njengoRuthe owathi uNkulunkulu wakho uza kuba uNkulunkulu wami. Yenza akhethe kuhle njengoMose owathi kubandla lakwa-Israyeli lingesabi, manini isibindi libone ukusindisa kukaNkulunkulu. Imfundo eqondileyo izathungamela umuntu ukuthi akhulume njengoJoshua athi mina lendlu yami siza kukhonza inkosi. Imfundo eqondileyo ufundisa umuntu izinto ezine ezafundwa nguJesu kuLuka 2 ivesi 52. Ithi iBhayibheli uJesu wakhula elwazini, wakhula emzimbeni, wakhula ekuthandweni nguNkulunkulu lasekuthandweni ngabantu. Yiyo le imfundo eqondileyo. Njengabazali kasifundiseni abantwana bethu okuqondileyo ngoba kabayisibo bantwana kazana. Khumbulani, ngaphandle kokuba inkosi yakhe indlu, abayakhayo basebenzela ize. Ngithanda ukukhuthaza abafundi bonke kuzigaba zonke, abase-primary, abase-secondary, kuma-college, kuma-university lakwezinye indawo. Nanku ukukhuthaza engithanda ukukunika abafundi. Njengenkosi yenu uJesu Kristu, khulanini elwazini, likhule emzimbeni libe lemzimba ephilileyo, likhule ekuthandweni nguNkulunkulu, likhule ekuthandweni ngabantu. Thanda njalo ukukhuthaza abazali. Njengabazali kasikhuliseni abantwana bethu kuhle ngoba kabayisibo bantwana kazana. Sikhumbuleni, ngaphandle kokuba inkosi yakhe indlu, abayakhayo basebenzela ize. Ngithanda njalo ukuletha inselele lenkuthazo kubabalisi bezigaba zonke, abe-primary, abe-secondary, abama-college, abama-university kanye labo bonke abanye. Siyabonga umsebenzi omuhle eliwenzayo ekufundiseni abantwana. Qhubeka ninyi lisenza kuhle ngoba kalisebenzeli impilo lapha emhlabeni kuphela, kodwa impilo engunaphakade. Thembekani kuze kube sekufeni, izalinika umqhele inkosi. Ncedisani abantwana benu ukuthi babe lokuthula enkosini. Ekuphetheni uJobe 22 ivesi 21. Buyisana loNkulunkulu ube lokuthula, ngalokho uzazuza okuhle. uNkulunkulu asibusise. Asithandazenini. Baba wethu osithandayo osezulwini, siyabonga impilo osinike yona, lamathuba okuba siphile sikukhonze, sisebenze, senze okunengi. Umthandazo wethu yikuthi kuko konke sikwenzayo sidumise lakho ibizo, wena ube ususibusisa. Ekupheleni sesiza uJesu, zithethelelwa izono zethu, samkele simqhele ukuphila ngunaphakade. NgoJesu umsindisi siyakhuleka. Amen.